of Satan if they are not preaching the absolute truth that Jesus Christ alone is the only way to heaven. Again, no one knows. Pretty much coming together and say, yeah, we worship the same God and our brothers and sisters, it's a different path to a different God. This is all falling under the umbrella of the uniting of the Abrahamic religions, Judaism, Islam, and Christianity, of course, but not the real Christianity and Catholicism that's being united under this one world religion. The big event that took place on September 14th and 15th was at the 7th Congress of Leaders of World and Traditional Religions, and it concluded on last Thursday. Before I get into that, I'll briefly. Just touch on and remind people of the Abrahamic family house being built in Abu Dhabi, where there's it's a religious center for Catholic. Muslims and Jews to all come together and worship. To direct the church. Church
comply. The church is supposed to direct the government. The church is supposed to direct the government. People ukwenda kupeleka chitsokozo koma mpingo uze koma kuchita kukopa mesebe kudache chitopya kwa mbili chimene anthu nasika chidziwo kale mbera wabungwe la World Council of Churches ngakalipo wina kumwambira kuti ndikasipaye akuma ukamve zimene mpaka kanino kumebwerese kutengeso malo kale mbera World Council of Churches Grey adakotokoza yeka pena kuti ifeta mfana zonse ndipo chinangisa boma choena kuchita ndipo boma kwenya kumve miyangani mutsipese ndamene waphoyeka ine ndamva Yesu akuti kudzamva ndandikauza ndikawitsa izi zikopoyera izi idzikodula nebalika mene watsala mipingo yonse kapena magulu onse misewu yonse yalunjikana kumalo ya kuvatikani misewu yonse kuwene iyi yemuone awasa alikuko komwene palibe watsala awo ndi amene walonga alikutiko komwene. 50 years is the meeting between the 17th Buddhist patriarch Pope Francis met with this delegation of Buddhist monks from Thailand. They traveled to Vatican to commemorate 50 years since the meeting between the 17th Buddhist patriarch Venerable Sunday with Pope VI in 1972. The Pope celebrated friendly dialogue and collaboration between different religions and said that Catholics and Buddhists amakhala kupemphera mone mabuda awamana zizo kuti zimenezo ajaikira nine zimwe zachawana zotangoti ati maso kasibiwa zikufana na zikizo kubwera pamodzi kupanga zinthu mofanana. Genesis akalebe isanja ya Babeli satana kubwera chipake pamodzi chipanga zinthu mofanana. Mulungu akwera akwera kuzakupa sola zimene zizi mitundu yonse ya anthu ikupita kumene ndanena kuti awani masamba amtengo waukulu pachivumbulutso chapter 13 verse number 14 pali mawu awo ndipo chisocheretsa iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu yakuchita pamaso pa chilombo ndi kunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chilombo chimene chinali nawo ola la lupanga ndi chinakhalanso ndi moyo chimene funa kwambiri vesi kuwauza
ndipo ndimezukhalira wakalipa zonse kuzipata chinakolera nazi zawo zonsezi mapulani amadakhasikika kale kuti anthu achite mantha akachita mantha anthuwo apange fano la chilombo. Fano la chilombowo ndi fano la chilombo chimene bala la kuimfa lidapola mgwirizano mpingowu ndi boma akupanga zimene upapa ukufuna chifukwa chilombo cha bala la kuimfa ndi mamawo. Mabambo amene chifukwa mpofunika umeneko ndikuonetsani amalira tsana mfumu Francis amalira tsana mfana ndikuonetseni chifukwa zisikidwa izokondedwa konsekani mwina kapena munchewu zisichidika koma muliongo zichidika zinafana kusebenzisa mwina kudetsa zichidika koma muliongo zidakoni zichidika zinafana kusebenzisa kukwera kutseka kwa mizinda pa Chingereza panati climate lockdown, climate change lockdown, kutseka mizinda chifukwa cha kusintha pa chilengedwe. Anthu akumakuphunzitsani akumatiphunzitsana kuti musadandaule Malawi lichire kale. Ndikufuna mumvetse mawu awo mundimvetse ndimodzi. Mukapita kumzinda walionge pakalipa ndekucheze ndiyathamanga pita kuchipatala akuzati mafuta ngapo 1 mimba mumama apereka mmene singapereke kuchapire. Mukafufuza zifukwa zake madzi amaruka mmitopero pali china chachitika koma anthu azikira muchito. Then taoni lamulo lokhazika mabasa kumbeso zitsime likubwera azikandi madzi amukubiri. Ndipo kamachika kulongwera kupedza adayika mawu kulondolera ndalama profit Chingereza pateni. Ukamafika lebaja iwe sufuna kuthawa ufuna uime kulipire ngeti mamwero papa
mambo rutsa au kusikiza injili. Ama mashopu tena mtandao. Daudi mhakuye mtandao. Ayende bifiti mpaka za shopu. Hapo Brazil na France awe ya ndipo. Kuju. Kwa nasema hivi. Ndaka tayari usikuruga ameacha kumpana na kumteka katikati ya uko. Wafu wa hivyo. Pomeni. Chimena mambo ya zile za kwenda kuji akuba ya kwenda mtuna au bidii yangu bifiti ukamapo mampea wao kwa nini kachelewe. Ndio ukweli ukakae mkumba wako. Muona ni habari. Unaona ni sana banga ambaye unaona. Hii kama mtu mmoja patisha soka bila sakale. Hii taona sina ndege hapo kabisa komanda mkuu ndio muone tena. Muone zero zina banga mabini wao. Kuma huyu. Afanya ESG score. ESG score. Zitakuwa mfano wa sanzo shikazi. Mfano wa sanzo shikazi muone kama sasa kucheza Mungu baraka wewe hapa ni sasa kwa Kristo. Hey, I'm Brian. My pronouns are he, his, it. I understand you're looking for a small business. Hivi ni konzakas, akiwa ndio kwa konzakas. Mulangizi wa mna katika kampani kabena kungo lina laye kuchiro zinazaza. Ndewu ndiweoga munive ndewa kabena mwawo wa kampani kila kapende mungole ndamu kanisa. Chimena mankanizia zikuwa zake anazikuwa. Akamaka mpaka Mungu akufusa mafuso. Fuso ina akufusa kuna kuli. Kwa hiyo wewe unaya ambapo wazonetea muziko bali kazi. Ndio akaka hai. Ndio kufusa. Kabla ndio ambaye ndio mchito Mungu. Amena mazonetea bali mamuna yeka bali kazi ya akaka hai. Ndio anamsaidia amene kwa repera. Amene kwa repera. Mafuso sana mafusa mzo kwa repera. Mukumva kati ndeka kangani kana chilengezo soba anamuzo nicheze na kupira ya kirai ya orai ukono ngachilengedwe ngombe sinyabezi. This low, but you're having troubles with your ESG score. How's it that? What's your business? Operate a drilling or yank. The E in ESG is for environmental. You are in a dirty industry. So I can't get it wrong. Tell me about your plan to create social justice. Social justice. Do your employees get paid time off or abortions? Aha, kusoma bana kusori wali anchi wako umapata mpaka wa holi kupata tsemimba. Muri tukubira ko. Ina mapaba kufaisi, mungesora kutamba kufa. Masamba kuonesa, kuri ntaki zinzanje masamba wa kupuka, ikubona. Ndiko wadwala kama zabi, umakazwalu, ndoto kachengele. Nesi mene zizo walewa, musaone kaki, malawi hapo tsani na zochira, hapo tsakira, azupakoni. Daika ni tsoba bendera hapo mbele kwa muziki kwa tsoba bendera. Kosa zoni chana. Zoa umewa tunga, kuichi, uko pembeseni, zoa umewa. Mkuli chana. Nesho zake leo. Mambo zote mbele wa bendera na mbele basi. Zote. Kaka kuna tawele ni zote. Kuna namba ya mbele basi. Nifanye kupesa kwa mbele kana zaidi malawi. Uchuka za kani. Ndio kufa sasa shukrani mzuri. Tumepeleka mbele. Ndio mzio ninakuji isisi mifano ya chombo. Mapana sana kama kuna kutokea. Kutokea kwa Mungu. Ngode.
Pope Francis has declared this. Francis akali kutsatira Genesis. Noti musachitika zonse zikutsambira mu laula kusi. Kuchoro ikatina nisuka. Anasoka kisana sisi, anasoka kisana madawa SS, anasoka kisana huu ndani ya laula kusi mawe ndio kufanya vitu easy. Kuchoro. Wazito wabaji mfusi. This year's already in verse 19 mentioned exercise as a very urgent matter to promote. And 2019 France alafu kuzungana leo sasa ndio kuingia kwa mbili tuenda kumvila kwa sisi. Naona kai. Dikagula hapo ni kazi. Mambo haya ndani wali. Ndipako ni makweli yake kama watu wa Mungu. Alimonga mimi satana yo mchenjera kwake ni wanzeru. Sisi ngapera mfewa sibuzi. Kabena mwingi ya mwana wake. Bado mjilole. Kuli kibande chochi. Baada penzi alimfuna msina Mungu. Kibande chochi. Afrika. Ndio uchoma ina mkonzekele. Tunampenda msoko. Kila mtandao wewe ufanye kanisa. Sasa nimalize. Hapo ninakaa kwa sasa ile sio mara ndio kukukuza. Mangaji. Sisi ninaanza kwa kusina fursa. Pastor Grace. Brother Mika mwanzile. Ndiko ni sasa please. Maana naye leo anayeika kutaoni ya Georgia. Ndege leo anayeika kwa Mungu. Kwa Mungu amana naye kesi yako sana kusudi ndani. Mambo hayo maintain humanity under 500 million in perpetual balance in nature. Akena kuti muyesese kuti namba ya matsiko lapansi ikale 500 million. Akuti kulumikizitsa ndi kudola zake. Kama nakwenda Mungu jana na bwana Mungu jana. Kabibi gani? Aja. Usakana ni ubina marango ni. Esa na kuna mudi inelo na mudi. Chile ngelo tonongeka. Ndikapasa niweka atamorado siku za business. Ndio yeseta mpatiko abansa kayo chepa 500 million oka.
Kodi abantu baje wamamoko. Iu, gato chichonyasa chakulu chikema maoyo mukadzaona vuto racho kudzaya ambiri muri mumakasi ezinachitika ku Yerusalemu. Kuti taita salongo Yerusalemu anakapera kumajaji. Mbiri afani wa Zeus. Ne anakuagaliza kuti adzaoneso satana nemuchachikumisa satana. Iu kumba enda malamulo okawa kuti kana malamulo ya kuti matsopano sada malamulo ya sada ni malamulo ya hapa. Tufuna tuone chani. Zopuza manu kumolowe zoko ndakhalesi. Chipangai sawu kwamba mbele kuli Yesu. Mpando wa isomo mkati mwake mababozi kuli malamulo kumi. Ne kumolowa mkoyera ne uyobanga malamulo ake na wakazika mzigo. Kuli nyuwa yoya atsalia malamulo amene kumene kumutsa bomba mama chijira satani mzigo basi. Demasata kuona consequences. Kawaida hapa kwa ndio katika ndugu mzazi kanisa. Pauka tulipanda pesa na mtei ya usalama. Kwa mambo yake mshika hizi tani koi wala mgani. Tukulania tupate mbele changu tani koi. Changu. Mfano kwa mbele sisi mshali. Kabisa. Wala sana utaka sisi pesa na faida alibawa. Nani Nitengera mbele amenisanga amaya kwa huu maeolas ndatamtaka sebe wa Yehova mutibadule nikufika ndine kusembeko nibaye anabula chese yake na ikana kusembeko sana ngata mkuma ndatsione ndeka mfumu bila kumaya chese kali tote mfumu sana adabuye mwana wa sembe Kukanizo la kumvetsetsa kutekeleka nsembe chifukwa chani itumira kutekeleka nsembe chifukwa ndeke zaonekera munthambi za mkuyu masamba ndipo mkuyu alikulinga ndeke muzonse zikuona zikuchitikazi zikuonetsera kuti Yesu akuyera zako nakwenda kuchocheka zikuonetsa zambiri kukonekwa anaenda kupigana. That's where to go when go inside the service. We're going to go.